umukirisitu utagira mwuka wera, utaragabanye mwuka wera, kubwije ukuri Imana mu ijuru ndikuza. Ubu mbahaye exercice imwe, nkababwira ngo nimufunga amazuru, umuntu wese afunga izuru, hanyuma afunge n'akanwa, hanyuma tugire iminota 30. ko murabona aho biki? Nico nashakaga ko mutekereza. Uko mutekereje niko nariko nshaka ngo mutekereze. Kuba afite umubiri kukumeze, akongera akagira umwuka ahumeka, service zose zisabwa akazitanga. Umukristo udafite umwuka wera ninga umubiri udafite umwuka. Nashika uriya mugabo, uriya mwuka wera, uriya azaza iyashitse, azavuta ya makuru yose pasiteri yakubwiye, umuvuga butumwa yakubwiye, noneho ntibigarukire mu matwi, ntibyinjire gusa mu mutima ngo bigarukira, ahubwo hakaba amaso yandi yitwa guhishurirwa. Umuntu agahishurirwa ukamenya neza ya makuru, bitandukanye na matematike bo kwigisha mu ishuri, bitandukanye cyane. Matematike nta kundi guhishurirwa, imibare nta kindi guhishurirwa, ni kurya bakubwira ugafata mu mutwe, wabikora umuriro ukaka. Ariko Imana siko bigenda. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, umuntu wa mbere wowe umeze uri ubutaka, nta ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, naho yaturutse, ntafite ubushobozi bwo kuja gukura amakuru mu ijuru ngo ayazane mu isi. Ubutaka azatekereza icyo agomba kurya, agatekereza icyo agomba kunywa, agatekereza icyo agomba kwambara, agatekereza ibyaha, azatekereza imodoka, agatekereza kuja i Burayi, agatekereza kurya, agatekereza kunywa, agatekereza kwa bagore, agatekereza abagabo, azatekereza ibyaha kuri ubu butaka. Nahagaruka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, azatekereza iby'ubutaka, azatekereza inzu yo kubamwo, agatekereza abana bazorya iki, bazonywa iki, agatekereza azoshaka gute, agatekereza nzambara iki, agatekereza nzarya iki, agatekereza nzabaho gute. Umuntu wa mbere nahagarukira, naha ni muri Amerika, ni Burayi, ni kirato ciza, ni nani nziza, n'ubuzima bwa hano. Uriya muntu wa kabiri azaza avuye mu ijuru, ari mu mwuka wera, akaza agasanga umuntu w'ubutaka, akamwishyiramo, hanyuma akamubwira amakuru yo mu ijuru, akamubwira amakuru akomoka ku Mana. Ariko umuntu w'ubutaka ntibishoboka. Abe pasiteri muzoba mugize ishida, umuntu w'ubutaka yavuga uta amakuru yo mu ijuru. Haso umuntu wa mbere akaguhagarara imbere ngo karakubwira amakuru yo mu ijuru gute, adafite umuntu wa kabiri? Dafite umuntu wa kabiri ngo ko turatubwira amakuru yo mu ijuru? Umuntu wa mbere ukomoka mu butaka. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Nakoze cyane. Uriya Imana iguha ikintu abandi bazakenera. Hari umuntu Imana iziha, igaha umuntu ikintu abandi bantu bose bakeneye, noneho ba bantu bakaza bakeneye cya kintu. Wa muntu yagihaye ntagire ubwenge bwo kumenya kukimanaginga, ntagire ubwenge bwo kumenya kugiha abandi bantu, ngo abantu bose
bagerweho na wa mugisha. Ufite nicyo kibazo tugira ikibazo cyo guhabwa, ariko icyo duhawe akaba ari ikintu cya rusange cy'abantu benshi. Noneho cya kintu uhawe abantu bose bakaza bagikeneye. Noneho wabona abantu bose bakujeho ukagira ngo wowe wabaye igitangaza. Niko ubundi ibintu biza bigenda. Turuzi nk'uku kwa Beya. Iyi ni impano. Wonshira kuri sente mwese mwosohoka. Iki kintu Imana yamuhaye si kiwe nkawe. Urabona urutoki rwe ingene bigenze, abicaye n'abagize gute, umuntu wese yogera muri sare akumva ingene ibi bintu bimeze. Ni ikintu Imana yatanze, noneho ariko kitari icye nkawe, ariko kizamuviramo umugisha. Noneho rero ahantu hari ubwenge ni ukumenya kutumva ko wabaye igitangaza, kubera ko icyo kintu si cyawe kawe, ni icyawe ni Imana yaguhaye, ariko kiza cy'abantu benshi. Noneho ubwenge bwo kumenya kubwiha aba bantu, tiwigira igitangaza, tiwigire dendo. Murabona dendo igibona abantu uzamubone igenda ipanuke, se dendo watusha. Dendo ihuye n'abantu ibihinduye kwamubona igenda. Abantu batazi kumanaginga ikintu cyitwa impano, kandi impano si yawe wenyine, ni ikintu Imana yaguhaye, yagushizemo, kizakenera abantu benshi. Aho uzagera hose abantu Imana kiguhaye kugira ngo kigaburire abantu benshi. Ndongera nakire abashitsi bacu bavuye, ndakira Beya kubw'umwihariko uvuye muri Kenya, inshuti yanje yigeze gucuranga, ndabyibuka turi ndi kwa Bishop Zicaza. Noneho numva buri ibyishimo ni ubusinzi, nama mvuga ikintu kiri aho cyoshoboka nk'uko kitoshoboka. Nama mvuga ati kugira ngo nihuze na Beya Burundi iteka ryose, ko numva ko mfite abana b'abakobwa n'abahungu, nawe afite abana, ajya ufite umukobwa, noneho tuzoshingirane. Kera nama ntanga umugeni mu rugo rwa Beya, naratashye, ariko se ibyo abakobwa b'uyu munsi kwaza kuguha itangazo uko bigenze gute? Ariko ni uburyo bwo kwishimira cyane impano Imana yamuhaye. Turakwakiriye muvandimwe cyane, Imana iguhe umugisha. Usomere Abakorinto ba mbere bice 15 umurongo wa 47. Yego. Bibiliya iravuze ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari uw'ubutaka. Naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Komeze. Umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nkuko ubutaka ari, yego, niko n'ab'ubutaka bandi bari. Yego. Kandi nkuko uw'ijuru ari, yego,
niko n'ab'ijuru bandi bari. yego Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. yego Nuko bene data icyo mvuga ni iki? yego Icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha aya gasome neza. Abafite icyo mvuga ni iki? yego Nuko bene data icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa urabyumva? bisa gusa kuvuga ngo gusa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. yego Kandi ibibora yego bitabasha kuragwa ibitabora. amen Amen. byakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye yego bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. amen. Hari ijambo bivuga hejuru y'umwuka wera. Ndashaka gusobanura hejuru y'umwuka wera. Umuntu agizwe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni umubiri, ikintu cya kabiri ni umwuka ahumeka. Umubiri iyo udafite umwuka, uwo mubiri witwa intumbi. Icya kabiri witwa marehemu, amazina. Icya gatatu witwa nyakwigendera. Icya kane witwa munyibutse amazina tuzatwita abantu bitavye Imana. Ikindi cyitwa umurambo, ikindi cyitwa maiti ni igiswahili umurambo. Ikindi umupfu, wala umupfu, umurambo, marehemu, nyakwigendera, maiti, intumbi. Nuko n'umubiri utagira ayo mazina yose tuvuze namwe, n'umubiri udafite umwuka. Umubiri udafite umwuka, umubiri udafite umwuka uhindura izina. Umubiri udafite umwuka nta serivisi n'imwe wotanga. Tiwosirimba, tiwosenga, tiwoba umugabo, tiwokora ubukwe, tiwotekereza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe umuntu ni ibintu bibiri. Nuko umuntu akwiye kuba afite umubiri kuko umeze, akongera akagira umwuka ahumeka. Serivisi zose zisabwa akazitanga. Yoba pasiteri, yoba umuririmbyi, yoba umucuranzi, yoba minisita, yoba generale, yoba papa, yoba mama, yokora serivisi zose, yoba umuntu. Ariko umubiri udafite umwuka nta serivisi n'imwe utanga. Ubu mbahaye exercice imwe, nkababwira ngo nimufunge amazuru. Umuntu wese afunge izuru, hanyuma afunge n'akanwa, hanyuma tugire iminota 30. Ko murabona aho biki? Nico nashakaga ko mutekereza. Uko mutekereje niko nariko nshaka ngo mutekereze.
ni ukuvuga ngo umubiri uwimye kubaho n'umwuka. Uramutse ufunze amazuru hanyuma ugafunga akanwa ukagira iminota 30 cyangwa isaha ko mbihaye ibintu bidashoboka, woreba icoba. wo kwitwa marehemu, wo kwitwa ya mazina twavuze. Ariko kugira ngo umubiri w'umubiri nuko gomba kuba uriho mubiri hanyuma hakubaho umwuka, umuntu akaba umuntu agakora. Bene data, mu buryo bwo kwizera umukristo udafite umwuka wera ni nk'umubiri udafite umwuka. Urumva ni umwuka ariko ukongeraho umwuka wera. Umukristo utagira mwuka wera, utaragabanye mwuka wera, kubwije ukuri Imana mu ijuru ndikuza kaga kiza batubwiraga ntabwo bishoboka. Pawulo yabisobanuye neza, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ibintu bisobanutse, ibintu byumvikana, ibintu bigaragara. Abayoborwa ni ukuvuga ngo abatayoborwa n'umwuka abo si abana b'Imana. Abatayoborwa n'umwuka abo babwire abo si abana mu ijuru ndibabazi. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ndagira ngo mbasobanurire icyo kintu mwanya muto. Umwuka w'Imana, Imana kibaza bayiga nko mu ishuri. Shobora kuja mu ishuri mu gakinjiro n'ahantu bazabaza amameza, utubati, intebe, bene biriya. Shobora kuja mu gakinjiro, kiriya meza iri hariya iri imbere y'abakozi b'Imana, iriya meza. Nkaja mu gakinjiro bakanyigisha ingene baza bakora imeza, bakanyigisha ngo uzuzana igiti ukakibaza, bakanyigisha. Nyuma y'umwaka umwe kiga gukora ameza, nkayashira ku isoko nkayagurisha, nkabimenya mu mutwe. Ubwo bushobozi memoire ubwonko mfite ushoboye kumva kwiga imeza uko baza bayikora, bwacya nkayikora nkayigurisha ukakabakasa. Noja mu ruganda rwa Sente, tumuzi Sente ari kwigiramo ibintu yemwe, niyo ya mbere igiramo ibintu. Kandi uwo mbwira ubu nyine ngo kore Sente ni nk'uwo kubwira cyangwa akabwira guyereka ngo uradukorera Sente, sinomenya umpera nohera. Ariko noja mu ruganda rwa Sente bakambwira ngo kugira ngo Sente ibe Sente bazoyijane mu mukunga be acurange Zungu nahava acurange Musabwa acurange, abacuranzi bose i Burundi bamuyize bacurange bose, abahungu bose abaririmbyi baririmbe, baza bafata imatiere bagafataka bagahuza. Nyuma y'imyaka 3 nokora Sente kado, nokora Sente be agacuranga. Ubwo bushobozi burashoboka. Nofata umwana wanje nkamujana mu ruganda rukora indege cyangwa wowe, bakamwigisha ngo kugira ngo indege ibindege iguruke Rwanda ya Ethiopian, baza bafataka bakagahuza naka ipine ry'indege nuko, moteri nuko, indege ntigira moteri imwe, bikagenda gutya. Amabuye y'agaciro azakora indege n'ibindi biza bikora indege nuko biza bigenda. Nyuma y'umwaka umwe aba bahungu mwese mwoja mu ruganda mugakora Rwanda Air, ukamayandikaho ngo Rwanda Air David
hakurya bazabandika Rubangura House. Kono bo kwigisha abaza bakora indege z'abamarayika bavuye mu ijuru. Aba bene wacu bose bari Burayi no muri Amerika n'ahandi mu myaka iri imbere bazoza bakora indege, kuko bo kwicaza bakabigisha uko turemye. Umuntu ashoboye kwigishwa ikintu akagifata akagikora. Turuzi za kamera izi online ubu nyine abanyamerika ko barambona, ba King ko barambona, ba Muhubiri n'abandi bayumbe n'aba Frank n'abandi bose uko bakurikiranaho n'abayoboke b'abanaziri bose iyo online. Aba bahungu aba batangiye ejo bundi dutangira gatatu kahari neza, bamagenda barabereka ngo online bazabikora gutyo. Uwo mbwira ngo mbijeho hari sinobimenya, ariko bamabereka ngo nuku bakama bakandaho network ikamiza muri Amerika bakamatubona ni Burayi. Ibi bintu baza babyiga bakabimenya, ariko Imana ntizayigwa muri ubwo buryo. Tiwoja mu ishuri, tiwogenda ngo bakwigisha Imana ngo bizabigenda gutya bizabigenda gutya bizabigenda gutya bizabigenda gutya. Ngiye kubabwira yabaru Abanyarwanda igice kinini, Abanyamurenge igice kinini, Abanyakenya igice kinini, Abanyisiraheli baza biga amategeko ya Mose guhera umwana akaja mu ishuri akiga amategeko, akiga amabwiriza, akiga bakaminuza, ariko Imana bareba gutya kavuga ngo timuzima. Bakarwanira mu ikanisa, bakarwana mu ikanisa amangumi, revera na revera bayumbe. Hakaba abantu, hari umuhungu umwe yagaza shamburi, yari uwa mbere yagaza shamburi ibiheko gutya kama bishamburi ndeba, kandi gikiyumbe sindi mukuru cyane w'ikiyumbe, ariko nagikuriyemo nagitangiye mfite hafi imyaka 10 kugeza ubu imyaka 45 nkibamuki umunsi ku munsi. Iza bayumbe zikiyumbe, inzi gusirimba icyo bivuga, inzi ibintu byitwa gutanga amaturo mu nzu y'Imana, inzi gufata abayumbe neza umugisha bigira, inzi ikintu cyitwa ndakesa. Imana bareba gutya kazabona ko barazana ibiheko bakabyitwaza bagapfunda, akamba tubwira ngo iyo yazaga akatubwira ngo anyuze mu mujyi, uwo muyumbe mugenzi wacu ngo anyuze mu mujyi, ngo agiye ngo kureba umuntu yabaga agiye gukora igiheko, akama gikora neza akagikora, yarangiza akagishira hariya akatubwira ngo twasirimba gutya tugasirimba ngo igiheko kiri hariya na hariya ngo mugende murakihasanga. Tukama tumenya ko yanyuze mu mujyi kugikora, ni igikorano turaziranye. Cyangwa twashika gutya akama tubwira ngo mu ntebe mu gitanda runaka aha naha kuri aha naha hari igiheko mugende mukizana. Kandi umuntu ufite ibibazo muri urwo rugo akamahaguruka agakira bamuzima. Imana ntibazayiga nko gukora sente, ntibaza bayiga nka matematiki, tuba twarayimenye, tuba tuyikunda nk'abamarayika, ariko siko bimeze. Haleluya. Imana ndizayigishwa muri ubwo buryo. Imana izayigishwa. Yesu yagiraga amazina menshi, ariko mu izina rimwe yagiraga rikomeye ni mwalimu, yitwaga umwigisha. Abigisha abanafunzi bagazamubwira ngo mwigisha, niko bagazamuhamagara. Ariko nyuma yuko amaze kubigisha ibyo yakoze byose, ababwira ijambo rimwe, arababwira ngo nimugende murindire Yerusalemu, mugende muje Yerusalemu, hazaza umwuka wera. Nashika uriya mugabo, uriya mwuka wera, uriya azaza, iyo ashitse
azavuta ya makuru yose pasiteri yakubwiye, umuvugabutumwa yakubwiye, noneho ntibigarukire mu matwi, ntibyinjire gusa mu mutima ngo bigarukiraho, ahubwo hakaba amaso yandi yitwa guhishurirwa. Umuntu agahishurirwa ukamenya neza ya makuru, bitandukanye na matematike bo kwigisha mu ishuri, bitandukanye cyane. Matematike nta kundi guhishurirwa, imibare nta kindi guhishurirwa, ni kurya bakubwira ugafata mu mutwe, wabikora umuriro ukaka. Ariko Imana siko bigenda. Imana arababwira ngo munyumve, nabaye umwigisha wanyu, narabigishije ntako ntagize, ariko muje Yerusalemu mushike mwicare, aya mabwiriza ni muyumve, muzohabwa ikindi kintu cyitwa Mwuka Wera. Paulo yamuvuze neza mubwira Abakorinto, arababwira ngo, ongera dusomere data Abakorinto ba mbere, ibyo jambo ngiye kurangiriza. Bwana asifiwe. 15:47. umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Itonde tugendane. Umuntu wa mbere yaturutse mu uyu muntu ni ubutaka. Imana yafashe ubutaka irabuzingazinga, ikora utuguru, ikora igisikimba, ikora umutwe, irazingazinga. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Urubutaka ndubuta. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere uko wowe nkawe urubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu w'ubutaka azatekereza ibyo ku butaka. Umuntu w'ubutaka bamubaze, banza wicare gato, ariko so musoze iyo verse. Umuntu wa mbere 44. umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka. Umuntu wa mbere ni ubutaka. Kado nka kado, utarabyawe ubwa kabiri ni ubutaka. Umuntu wa kabiri naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. nk'uko ubutaka ari, uko ubutaka ari ni nako n'abo butaka n'abandi ubutaka bari. kandi nk'uko uw'ijuru ari, uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. icara. Amen. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere wowe umeze urubutaka. Nta ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Naho yaturutse. Ntafite ubushobozi bwo kuja gukura amakuru mu ijuru ngo ayazane mu isi. Ubutaka azatekereza icyo agomba kurya, agatekereza icyo agomba kunywa, agatekereza icyo agomba kwambara, agatekereza ibyaha, azatekereza imodoka, agatekereza kuja i Burayi, agatekereza kurya, agatekereza kunywa, agatekereza ku bagore, agatekereza abagabo, azatekereza ibyaha kuri ubu butaka. Nahagaruka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka azatekereza iby'ubutaka, azatekereza inzu yo kubamwo, agatekereza abana bazorya iki, bazonywa iki, agatekereza azoshaka gute, agatekereza nzambara iki, agatekereza nzarya iki, agatekereza nzabaho gute. Umuntu wa mbere nahagarukira. Naha ni muri Amerika, ni Burayi, ni kirato ciza, ni nani nziza, n'ubuzima bwa hano, na imodoka nziza, abandi babonye visa, abandi bimeze gutya, abandi bigeze gutya. Noba minister, noba generale, umuntu w'ubutaka azatekereza ibintu bya hano muri iki kirere, azatekereza iby'iremera, agatekereza. Ntabwo umuntu w'ubutaka yotekereza ibintu byo mu ijuru. Zo mu ijuru tukicara ngo ko turavuga amakuru yo mu ijuru gute? Kwizera bakubaza amakuru harya bavuke mu Mutara Nyagasamba, avuke mu Mutara. Kwizera bamubaza ibyo mu Mutara, arererwa i Rwamagana,
abanza kuba mwikirara akubita mu bayisilamu aragaruka nuko ubu nyine ari Kabeza bamubaza nibyo ashoboye jewe nka Kado mumbaze nosobanura ibintu navukiye muri Nyarusanze ku Kabara ndahava tuja muri Byura tuva muri Byura ndahava tubaye imyaka nka 10 hafi 4 gutyo turahava turaza tushika ku Kabara tuhagira hafi imyaka 3 turahava tuzi Rwanda tuhageze hafi imyaka 20 na ibyo ari byo bambaza nibyo shoboye gusobanura ariko ntibambaza ibintu byo mu ijuru urabaza ibintu byo mu ijuru wowe bikura wowe ariko igitangaza cyarabaye wowe mw'ijuru bakubaza akazi ukore ucuruza imyenda bakubaza amakombo bakubaze Caguwa bakubaze Dubai bakubaze ibintu nimucuruza inyanya bakubaze iby'inyanya bakubaza amakuru y'umugore wawe wo yasobanura bakubaza amakuru y'umugabo wawe wo yasobanura bakubaze iby'iremera wo bivuga ariko ndibakubaza amakuru y'ijuru wo yakura wowe kuvuga amakuru yo mu ijuru wowe ibifwa byarabaye umuntu ukamusanga yaragagaye ngo ni pasiteri gutesi ngo ni umuyumbe afite ngo agiye kubwira abantu amakuru yo mu ijuru umuntu w'ubutaka umuntu wa mbere akomoka mu butaka agarukira ku by'ubutaka bakubaza iby'iwanyu bakubaza inkubwira bakubaza ucuruza mu isoko bakubaza amashuri wize wo yasobanura bakubaza ibyo wagaze ushobora ku ishuri n'ibyo utagaze usobanura bakubaza ibyo wagaze utsinda n'ibyo wagaze utsindwa bakubaza inka z'iwanyu ko mwazigize cyangwa mutazigize batubaze byamaye tubisobanura ariko ibyo mu ijuru ntibirimo bakubaza iby'i Burundi niyo uvuye tuvuye mu ijuru babaze Beya ibyo muri Kenya wa mwuzure wabasizeho data yego yo bisobanura bamubaza ibyo mwuzure ugerutse muri Kenya igitangaza cyarabaye turavuga ati bene wacu igitangaza kirabaye muri Kenya igitangaza kirabaye babaze Revera hariya iby'Igoma umuriro wariya watse tuhasengere bamubaze yo bisobanura ariko ntibamubaza amakuru yo mu ijuru gute se bamubaza bakubaza iby'iwanyu bakubaza ko ufite fiyanse wo bisobanura wo bivuga kandi niko kuri babaze ko waze fiyanse umwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu wo bisobanura babaze ko iwanyu bafashe irembo wo bisobanura ariko amakuru yo mu ijuru umuntu w'ubutaka bamubaza ibyo ku butaka bamubaza imyumbati bamubaza amafaranga bamubaza amadolari bamubaza akazi akora ariko ngo umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru umuntu wa kabiri uwo muntu wa kabiri ngo umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru uriya ni uzuza akatubwira amakuru yo mu ijuru uriya muntu wa kabiri azaza avuye mu ijuru ari mu mwuka wera akaza agasanga umuntu w'ubutaka akamwishyiramo hanyuma akamubwira amakuru yo mu ijuru akamubwira amakuru akomoka ku Mana ariko umuntu w'ubutaka ntibishoboka abe pasiteri muzoba mugize ishinga umuntu w'ubutaka yavuga uta amakuru yo mu ijuru twasanze ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu wa mbere bamubaze iby'inkweto bamubaze uri minisita bamubaze ingazi wanyuze mu Mutara bamubaze ruguru muri Kongo arahavuye yo bisobanura ariko ibintu byo mu ijuru ce n'est pas ça iyo biza kuba gutyo abanyisiraheli bose uko bangana ubwami bw'Imana n'ubwabo ariko nibo bantu bavuyemo abafarisayo baza biga Imana bakayiga nuko bakayiga bikaguma mu butaka wa muntu wo mu ijuru iyaje Bibiliya iravuga ngo naze uriya naze iyaje azaza mu mukecuru
harapima azaza mu mupasiteri ninde watubwiye hano kandi byabereye hano mu kabiri yaravuze ngo imana sindo ngo mu buryo zarugarura imana mu mugisha zarugarura ngo imana sindo mu buryo yo kuvamo ngo abantu ntibamenye ko yavuye ngo kandi imana suhusa mu buryo yo kuzamo ngo abantu ntibabone ko ikura umuntu wa kabiri iyo ageze mu muntu wa mbere akinjiramo anatufu umuririmbyi yaravuze ngo anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote anayoyasikia. Msaidizi yupo. Haleluya. Musaidizi yupo, musaidizi. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Uwo muntu wa mbere azakora iby'ubutaka, n'uwo gushaka kaunga, n'uwo gushaka abagore, n'uwo gushaka abagabo. Ariko amakuru yo mu ijuru sene pasa ntayasi. Makuru yo mu ijuru siko bimeze. Uravuga amakuru yo mu ijuru udafite umuntu wa kabiri, umuntu wa mbere akaguhagarara imbere ngo karakubwira amakuru yo mu ijuru gute adafite umuntu wa kabiri? Udafite umuntu wa kabiri ngo ko turatubwira amakuru yo mu ijuru. Umuntu wa mbere ukomoka mu butaka, uyu muntu wa mbere yasambanye ntimukamutindeho, n'uwa mbere nyine n'ubutaka adasambanye akora iki?